Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kelempung ilakai football kebahetam ha kejela kebala sedang hau news nam arajar khatnyo balalen kebala tip kum ke Meghalaya State League kebolong ru kelempung sibenta jong Commission Football Meghalaya ha kan nyo tarik mentau kelalengkon kelapoi sakabakut no bancupan kan mau ha kani kelempung kebala perlong ha jawai ha kor kalang mairang bad ha ampati lawan sementa deki arpautli ki kenhon na keleng Henry ki artli ki kenhon ki bala poi sadu ke jekon ke bakado na kebenta banyo ra ya kathong ni kanam la do kidai ke kenhon nyau basa na jawai zone bat ke kenhon tenrong mausau na mairang zone kebala syarem no hakani kesngi the saw goal la lai goal haga jingi shot tie breaker hamadan kyang nong ba jawai ya kanam la do jong ni kelempong ke banin kong hakani ke jela layok ra da ke kenhon nyau wasa na jawai zone kaba na lor ka trophy kelayo ru ya ka kusnam da ka song pisa ka bakot san lak tengka kat ba ka kenhon ke balawan ba arpan kelayo lai lak tengka hakani kesngi ki kusnam na sam do principal secretary jong ka sarkar jela uba Donald P Walang ringkat ke director jong katnat sports and youth affairs ikong mat siudor war nongbri bat ki dikhot jong ka Meghalaya Football Association kebala penya ya kini kelempung nakal yang ke Meghalaya Football Association kamtam no tournament director jong kini kelempung ba wan chan kharkrang kila ai khublai ya borok ikan hon kiblai sementa kini kejia kop bat perlong ikan kelempung ke bejap Agarras. Subhai Thapti nam tatun nong sao Nyawasa tuyo berla sabang sanlak tingka nuwajok ya kania ka